Macam yang saya katakan tadi, sebenarnya banyak perkara yang berkait dengan SG4 ni yang belum kita belum amplify, ya? Dan kerana kadang-kadang yang dibincang itu kerana dilihat pada sudut politik dan sebagainya, jadi fakta-fakta yang lebih penting dalam konteks pembangunan negara itu tidak dilihat secara menyeluruh, ya. Macam saya katakan tadi, kalau kita bercakap tentang food security misalnya, 70% daripada production makanan utama itu datang daripada negeri-negeri SG4. Baik keperluan carbohydrates termasuk beras terutama sekali, dan juga keperluan protein sama ada ikan ataupun daging ataupun telur ataupun ayam itu datangnya daripada negeri SG4. Jadi kalau kita tengok aspek food security adalah satu aspek yang sangat penting. Malah kerajaan telah menubuhkan kementerian tentang keterjaminan makanan, tetapi tidak dilihat secara terperinci bagaimanakah rancangan-rancangan dan program bagi memastikan negara kita mempunyai tahap keterjaminan makanan yang baik. Sedangkan fakta-fakta ini semua terdapat di SG4 dan adalah juga menjadi tanggungjawab kepada SG4 untuk memperbaiki kaedah-kaedah yang terkait dengan production bagi itu makanan utama dan juga bekalan protein dan sebagainya. Dan selain daripada itu, dia ada kaitannya juga dengan bekalan yang terkait dengan food security, tapi bekalan yang datang dari luar. Kalau kita lihat bekalan daging misalnya ataupun ikan itu datang daripada seberang, ya, datang daripada Thailand, tapi dia ada terkait dengan soal security kita. Jadi barang-barang sebegitu yang perlu dibawa, kemudian ada stockpile misalnya. Jadi adakah sistem stockpile telah dapat dibina dengan baik di negeri SG4 yang menjadi prasyarat kepada food security. Jadi perkara-perkara begini harus mula dilihat, dan SG4 akan mengaturkan beberapa agenda yang baru dalam konteks pengeluaran makanan dan keterjaminan makanan. Jadi ini saya beri ini sebagai satu contoh. Itu juga kalau kita lihat daripada sudut galian termasuk REE terutama sekali adalah merupakan bahan yang banyak terdapat di negeri SG4, ya. Begitu juga dalam bidang tenaga sumber manusia, dalam bidang pendidikan, dan juga dalam bidang memberikan tenaga terlatih, baik dalam pentadbiran awam ataupun dalam bidang keusahawanan. Jadi kalau kita tengok semua ini daripada secara menyeluruh, kita akan lebih memahami negeri SG4 adalah negeri-negeri yang sangat strategik kepada negara secara keseluruhan. Tetapi banyak macam saya kata tadi, maklumat-maklumat itu tidak dilihat, kadang-kala bukan salah media. Kadang-kadang negeri berkenaan sendiri pun tidak mengemukakan maklumat-maklumat, rancangan, agenda. Kadang-kadang kita banyak mengambil perkara-perkara yang sensasi, berita-berita semasa. Sebab itu antara perkara yang kita akan mula lakukan sekarang, dan saya harap dapat saya membantu secara berkala dan berterusan, kita akan mula menyampaikan kepada pihak media data-data, informasi dan juga penggubalan dasar-dasar di peringkat SG4 yang diselaraskan. Maksud saya, katakanlah sebagai contoh, kalau pengeluaran beras itu besarnya di negeri Kedah, ya, dan ada kaedah-kaedah untuk Kedah memperbaiki pengeluaran beras negara, maka dari segi dasar keempat-empat negeri ini yang ada persamaan yang hampir sama, besar kecilnya saja, Perlis pun terlibat, Kelantan pun terlibat, Terengganu pun terlibat, Kedah pun terlibat. Jadi dasar ke arah food security daripada sudut beras itu akan kita selaraskan supaya lebih baik, lebih efisien dan menyumbang kepada national food security. Satu lagi contoh, misalnya bekalan daging dalam negara
banyak datang daripada ataupun melalui negeri SG4. Tetapi bagaimana dasar yang diamalkan sama di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dalam bekalan katalah daging lembu sebagai contoh, bagaimana polisi itu boleh diselaraskan. Dia ada kaitan dengan soal kuarantin, dia ada kaitan dengan soal pusat penyembelihan, dia ada kaitan dengan soal tempat storage daging beku, pengedaran dan sebagainya. Jadi polisi yang berkaitan dengan dalam hubungan ini, dalam yang terkait dengan food production tadi boleh diselaraskan. Jadi bertukar-tukar pengalaman di antara 4 negeri, kemudian dibuat polisi design yang lebih baik supaya dalam bidang yang mana ada kekuatan di SG4 itu dipertingkatkan. Dan kalau efisiensi dan effectiveness setiap bidang itu dapat diperbaiki melalui konsep SG4, maka negara lah yang beruntung. Jadi macam saya kata tadi, oleh kerana banyak perkara-perkara yang datang daripada SG4, maka entiti SG4 yang ini bekerjasama antara 4 negeri itu menyumbang kepada negara secara langsung. Jadi apakah antara manfaat yang SG4 boleh terima daripada menyelaraskan dasar tadi? Yang pertama kepada SG4 sendiri, kalau semuanya efisiensi ini diperbaiki, maka negeri itu sendiri akan mengalami pertumbuhan, akan mewujudkan peluang pekerjaan dan akan mempertingkatkan lagi production di negeri yang berkenaan. Kepada negara akan dapat benefit daripada apa yang dikeluarkan. Macam tu saya kata tadi, dalam 4 negeri ini kan ada pengalaman yang tak sama. Kadang-kadang negeri 4 tapi dasar lain-lain. Banyak sekali kita tengok yang bila kita tengok secara mendalam, amalan di Kedah lain, amalan di Kelantan lain. Katalah contoh, saya ambil lagi satu lagi contoh. Negeri SG4 adalah bank tanah rizab Melayu yang terbesar dalam negara. Sebahagian besar daripada tanah rizab Melayu yang hangat diperkatakan sekarang terdapat di negeri SG4. Jadi SG4 adalah perfect dari segi land bank ataupun Malay Reserve Land Bank. Tetapi dasar rizab Melayu di Perlis, di Kedah, di Kelantan, Terengganu hampir sama tapi tidak serupa. Jadi dasar-dasar ini boleh diselaraskan. Sebagai contoh, di Kedah ada satu dasar yang dipanggil land swapping. Tanah rizab Melayu boleh dijadikan tidak rizab Melayu dengan cara land swap, iaitu diambil kawasan tidak rizab Melayu dijadikan rizab Melayu, yang rizab Melayu boleh dibuka jadi tidak rizab Melayu. Tetapi di Kedah ada satu dasar, setiap kali land swapping dibuat, tanah rizab Melayu mesti ditambah 10%. Maka net result daripada dasar sedemikian ialah keluasan tanah rizab Melayu di Kedah akan terus bertambah. Baik. Jadi adakah dasar ini ada di Perlis? Adakah dasar ini ada di Terengganu? Adakah dasar ini ada di Kelantan? Sebahagian ada, sebahagian tak ada. Ini contoh, satu dasar yang baik ada di Kedah, boleh direplicate di negeri SG4, lalu diubahsuaikan polisi mengenai Malay Land Reserve tadi, maka negara mendapat untung secara keseluruhan. Jadi sekarang ini SG4 sedang mengenal pasti apa yang kita panggil low hanging fruit, yang ini perkara-perkara strategik yang boleh dilaksanakan dalam masa yang cepat dan dapat membawa hasil pada negara dengan lebih cepat, dan ini akan kita release secara tersusun kepada rakan-rakan dalam media. Kita ada satu senarai dan kita telah kemukakan pada pusingan pertama kepada Mesyuarat Majlis Menteri Besar, dan perkara itu akan diperincikan dan setiap Menteri Besar akan bawa balik ke negeri masing-masing dan akan mendapatkan kelulusan di peringkat Majlis Mesyuarat Kerajaan. Dan setelah semua negeri diselaraskan dan diluluskan oleh MMK menjadi polisi, maka kita akan sampaikan kepada media. Daripada itu, saya hendakkan supaya pihak media secara konsisten mendapat maklumat-maklumat tentang dasar-dasar sebegini dan kurangkan pelaporan perkara-perkara yang kerana sentimen-sentimen
yang kadang-kala tidak menyumbang pada pembangunan negara pun, dan kadang-kala merupakan berita-berita yang orang kata kadang ada motif-motif yang tertentu. Nah, dalam kata lain, kita nak supaya kita melihat SG4 daripada sudut positifnya. Okay. Bagaimana pula Tan Sri melihat SG4, bagaimana pula SG4 merancang untuk menyimbangi kerjasama dan persaingan dengan kerajaan persekutuan, terutama itu pun satu statement yang tidak tepat, ya. Itu saya kata kita perlu perbetulkan konsep ini. SG4 nak disimbangkan bersaing dengan kerajaan pusat, itu salah. SG4 complement, SG4 menyumbang, ya. Kalau SG4 diuruskan dengan baik, negara lah untung. Kalau SG4 dapat buat sesuatu dengan lebih berkesan, kerajaan pusat lah yang untung, ya. Sebagai contoh, ya, kalau production makanan dapat dipertingkatkan SG4 sehingga ada surplus, dan maka bila ada surplus, kita mengekspor. Bila kita mengekspor, hasilnya dapat kepada negara. Katakanlah sekarang ini kita mengimport daging daripada Thailand. Kalau SG4 dapat melihat perkara daripada SG4, diekspor pula ke Thailand, maka negara lah untung. Jadi kena tengok begitu. Tengok SG4 sebagai entiti ekonomi melalui permuafakatan pentadbiran negeri yang menyumbang kepada kemajuan negara. Saya faham, banyak orang tengok bila kita bentuk SG4 macam nak berlawan, macam kita nak berlumba dengan kerajaan pusat. Itu salah. Kita nak menjadikan kerajaan Malaysia melalui SG4 yang lebih baik, lebih efisien, lebih cekap, supaya negara ini dapat dibangunkan bersama. Kalau baik SG4, negara yang untung. Jadi SG4 tidak bersaing dengan kerajaan pusat. Dan sekarang juga menurut Tan Sri sendiri, SG4 berada dalam landasan yang betul untuk menuju ke hala tuju. Ya, kita nak memperbaikinya lagi sebab ini satu perkara baru. Kalau dulu kesan peninggalan penjajah, setiap negeri bersendiri-sendiri, kekalah sampai sekarang. Setiap negeri semua bersendiri. Tapi kita kena ingat, dasar itu dasar orang putih dulu supaya kita lemah di bawah sistem divide and rule. Maka tiap-tiap negeri jangan bekerjasama. Tapi kalau kita tengok di negara Eropah, kenapa ada kesatuan Eropah? Dulu negara Eropah, Belgium lain, Spain lain, Norway lain, Sweden lain. Tapi akhirnya apa yang mereka buat? Mereka wujudkan kesatuan ekonomi Eropah. Jadi kerjasama sebegitu menguntungkan Eropah. Negara kita serupa juga daripada satu negara, kemudian dipecah-pecahkan kepada negeri-negeri. Jadi apabila kerajaan negeri, 4 negeri bekerjasama, mesti dilihat sebagai satu kebaikan. Kena tengok daripada sudut positifnya. Jadi bekerjasama tu bukan benda yang negatif, benda yang positif. Food security, and Kedah is one of the biggest producers of rice. Is there still a rice shortage, and if so, what is SG4? That's why we are wondering. You know, we can see that paddy field being planted everywhere, not only in Kedah, but also in Kelantan, Terengganu, and suddenly we hear news saying that there is no local rice. Something has gone wrong somewhere. Yeah. For that reason now, Kelantan and also Terengganu and also Kedah, we are looking into some new approach towards paddy production and what we call security level at the regional level, not just at the national level. For example, when we produce rice, we must keep certain amount of stock as part of food security level, and that can be done regionally between the 4 states. Since the 4 states produce the most amount of rice, so the 4 states can work together and we can manage some kind of stockpile at the state level.
That's just one example. Yeah, stockpile not only for rice, maybe for supply of coconut, maybe supply of chicken, maybe supply of fish, because these are some of the food items that being produced by or via SG4, and these are all part of National Food Security Program. Because sometimes we are wondering, we are talking about food security, which state is really taking care of the food security? Which state really design and implement the stockpile system? We don't even hear from the Ministry of Agriculture. Where is our stockpile? Where do we keep? And why suddenly there is no local rice? It should be, that is something physical. Rice, local rice supply is physical. There must be rice somewhere. Why suddenly there is no rice in the market? So there must be something not right somewhere. So if you talk in terms of rice, certainly SG4 feel there are things that maybe we can do at the state level, not necessarily at the national level, but to assist National Food Security Program. So actually SG4 will be very busy because there are a lot of things that SG4 can do. As I mentioned earlier, in terms of education, in terms of food security, in terms of supply of protein, in terms of supply of carbohydrates, in terms of supply of minings and strategic minerals, human resource. These are all strengths that you can find easily within the SG4. So by working together, we hope we become more efficient. Yeah. By doing that, SG4 contributing towards national development. The government is said to be collecting data from our mobile phones. What does SG4 think about that? That's some big, as a former minister of communication and multimedia, I don't quite agree with the whole idea. What are you trying to collect? And you are causing people to worry about the safety of their personal data. And without making such announcement, actually MCMC already in the position to have to certain degree, certain amount of data, and government already have data. And why now government suddenly want to extract information from the telcos? You already have some information, but now it looks like you are making like something mandatory. So you have to be very careful because personal data is something very sensitive to many people. So I do not really know what is government intention by doing that. I don't know. I'm sure government have a lot of information about the rakyat. Why suddenly you are now doing this? Maybe minister should explain more and enlighten the rakyat what actually you are trying to do. Otherwise, people are worried what you are trying to do. That's really last one. Komentar Sri Tadi Osman Ibrahim menyeru kerajaan supaya tidak gunakan bahan import dalam majlis kerajaan. Saya rasa pandangan saya lah. Dan saya fikir kerajaan sekarang tidak boleh buat benda secara ad hoc, menambahkan confusion. And already our economy in a very very bad shape. You must accept the fact that government spending has been keep on increasing. And if you continue to borrow and you are not stopping government spending, then you will have problem of deficit continuously. And government keep on borrowing. This year alone more than 80 billion that you have to borrow. So I think the whole issue, government should not be in denial. You must prescribe a very clear policy. For example, if we feel that the government having some problem with import, then you launch a proper campaign to slow down on import. Make it part of policy, not just off the cuff statement without making it a proper policy.
Because we have to be very clear. Are we having problem because of the rakyat using some import material? Or are you having problem because government have not stopped your spending? Or you have been spending for the wrong purpose, for example? Because I can see government still spending on big projects. Suddenly, new tender to the tune of few billions suddenly being announced, knowing very well that government is not in the good financial position. They should slow down on those less important projects instead of trying to award project to people who want to get those big cake, and start to put the economy in the right perspective. So if you keep on making some statements which is ad hoc, which is not in a proper policy, I think you create more confusion among the rakyat. Okay, terima kasih. Tan Sri.